بله هفالنو مو پواچا چکرنا پواچه me بدره اوتونا ام دبیجن وکی دیب کردی جید به شویتلی نزانم مل سوزلک میزه yani ویگاینا پواچا نگله که خوشن بله هفالنو روز بشوره اون چوانا اون باشن پاکتک رونا قدحك ياغا هشيت سريدا از بخير هاتنا ودكم هبال ونشاونا ان شاء الله ونباش بن هبالنو رجام جوا ديسا ونعجباندني جبيرنا كنجاري ونعجباندني متم جيم نزعنم يعني بسكريك تشيا اجي نزعنم يعني وجبير دكن يادا يعني ونعجبين جبير نعجباندني جيبكن او جي تشيد بي بلكي كيفاوش حمو خوارني مرناي يعني أجو حموكا حستكم ونمالباطا منن سلافي مل وحموكا هنا تيما شعبي زارو كيوا وتيما رويوا وسركفتنج ما حموكا عربي هبالنا قرك هم لهفدو براستي خودي دركبن يعني نزحمتا مرة القناة روبا ليه خوا هفدو بنيرنا نبرزورا ده دقنا مرا وقت خو بده روبا ليه هفدو باكيتا كرونا قدحك زيت مخستيدا ده هيكن سبيكاوي ازي خما ناف بواتا دا زركاوي ازي لروي بواتاكم كفتشيكك خويا دي تبسينة ازي تشيكم كفتشي ونيف يعني او دمينة سر مرة هناك جي حج قلكي شور ناكن هناك جي از قلكي شور شي ناكن مثلا او كتي دهبال قدحك ماست روني مش دارفة هشتبو رحنا وانا حجي وفتقو مبدستانها لفخست حمو تبلي هردود بي نحجي قو اسبو فرشقينو لبالي بواچانا خوش شد بالبراستي دي باكيت يعني قبرت ما توز دبيجنيدا يعني هفير طرش دكي راستي اف دور ماني نوك هفير طرشي بو مرت خي نانو هذا دي باكيت جبرقو دي تبسينة اسشيبكن ايغو بخوازي تبسينة كي تشيبكي وبقدحة تشاي ويتشيبكي قدحة تشاي يعني نيف قدحي حتى أبذر وتبسينة كدر كبي أزيد دوات شيكم أزينها أرض خخمة نابدة هبانو أرض شقاست كبي نابدة يعني وقت قوم بقدح بيفا شش قدح كتبوني ده شش قدح بفي لبالي حمي أرض حمو هيك نوكا هفدويا جبويكي أزي أرض خوا ولو خميدة أزين هاد الزرقاء خميدة أرض جي كيجان أرض بقون كارتين ونوي خميدة هفيرجي نقلكي هش ونقلكي نت يعني وقت الشش قدحي آرت دكرني ده أما جاري كي بيفا أما جو بيد زنا بيفا راسي أم جنجبرجو أم وصا يعني أم بحزرة دستي خوا زانه
dere otu dibêjim da. Yani Kurdî me sözlükê meyzan navê şewîta wilo dibêjin. Yani ez bi Kurdî qet navê wê nizanim. Dere otu jî yani di zamanê me de bi rastî ev geya me qet nedixwar. Ji ber ku ev batiyê hinkî vî geyayî dixwin me bixwe em bêhtir hemû tiştê xwe bi bexdûnis nanayê bi tiştê wilo em dixin nav xwarinê de. Ev gelê dî vê pir bikar têne. Berê ez min pir jî hes nedikir. Qet jî min bikar nedanî. Hêdî ez fêrî wê bû. Yani ez elimîm, ez jî dixwim bi rastî, keyfa me niha gelekî jî redê. Di nava poğaça de jî gelekî xweş e. Me bi her du tahiştin ji ber ku gelek jî nas nakin biyanî. Bo wê yekê min got ji bo nago bibînin. Zehf xweş dike tema wê. Belli hevelno. Havîrî xwe mistirham vî rengî çêbû. Ez ê niha çêkim o. Yani ne hewceyî ku mere bihêlî ji ber ku ya ku dwarimê nê weke karbonatê ew ne hewceyî ku mere bihêlî. Ez ê çiximê de panîrê min ê malê ya min hinek nav ava germ de hişt û min qenc zwa kir û min cardî û ev jî panîrê qeşara. Ez rende nakim. Yani caran ez rende jî dikim ama bêhtir ez halo dihêlim. Herêkê ez ê qetekî ji vexmê de. Aynı wisa. Hevalno ez gelekî hîj borekê bexdûnis dikim. Lê belê ji ber ku ev geyad nav de ya bi hina wê em naxwazin em bikujin. Tiştek lê nabe ji ber dere otu. Yani vî rengî. Bixwaze cût bixwaze mezin ferq nake. Panîr jî ne hewceyî gelekî zêde panîr. Ez ê vê jî vî rengî çêkim. Hemû we ez ê bi her du renga çêkim. Heval piştî got min xelas kir hemî. Aynı vî rengî tepsîna xwe piştî got me ji ber ku ez vîdyoya xwe dikirim û divekim ez bêm ne hewceyî ku ez bidim xuya kirin. Heya ez çê bikim ez ê dîsa dime xuya kirin. Ez ê aynı vî rengî hêkê lêkim. Zerka hêkê ye. Hemûkî ez ê wisa bikim. Kesek li malê nîne hevalno ez bi xwe yani vîdyo xwe çê dikim. Bo navê yekê ez divekim û digirim heya. Yani xwe got mere wilo neke zaman gelek wê tê ve çê. Saetek bêhtir wê çêbî heya got em va poğaça xelas bikin. Vî rengî ez ê tepsînê xwe çêkim di tepsînê jê derkevin. Got çêbûn ez ê dîsa dime xuya. Belê hevalno. Poğaçama vî rengî çêbûn. Navê va poğaça jî
dere otu am dibêjine de dibêjine vîgeyay ama bi Kurdî jî dibe şewî em jî navê we em ê xine poğaçe şewîtlê vê rengî yani em ê deyne navê wê pir xweşik çêbû gotinek em ê Kurdî heye dibe filan tiştê hebû wek xurma براستی جی عینی وقت خورما هات یعنی هر دو علیوی هر دو علیواجی همیشه وسا خوشک هاته عافیت بجمره جی و جواره جی هفالو اتخازم گهون جاردی لقنالم خودی درکبن و هون abone bibin ون جهدار بكن وعم الهبدو خدي دركبن يعني عيني أجي بويرا نجيب راستي أز كارخوا أز كارم بيجم كارم يعني صدي صد دا باور بكن أز دكم دي سبب من تخشيه دا وروج باش